Mai ku kwai na ta mi tu channel khaw ru lau dari asai June tarik ta chat kum singne na chui na charuk the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sam the call Tamenglong June tarik chanai the Tamenglong Times the Gaanphiu Mail Tamenglong Forest Division khani Youth Ministry Tamenglong Baptist Church Sri Lanka World Environment Day kum singne na chui na charuk mung inspired by nature for climate for a future to my theme called Youth Hall Tamenglong Baptist Church called Saturday nung tat kay Kanthe. World Environment Day tayo Directorate of Environment and Climate Change, Government of Manipur kanyu Superintendent of Police Tamenglong Rui, sponsor sulaw na tat kay kanchongeng. World Environment Day kautay kacham thai faika kyang mai, MCS, Chief Executive Officer, Autonomous District Council Tamenglong Rui Chief Case sulaw kani, Joel Gang Mai, Range Forest Officer, Tamenglong Rui Guest of Honor kani ring bam ka mai editor, the Gaanphiu Mail Function President Sulaw Kane, Chief Guest Kacham Thai Faika Gang Mai Re, Katwang speech Kaumi Kandi Ti Hai Anyu Mansai Re, Ngaglaw Magit Hai Kandi Bai Thang Re Tu, Guang Na Ngaglaw Ni Tuang Ram Thi Tuna Sa Kane, Government's Initiative, Ek-528 Kenam, Bangkhaw School in Chamna Azu Re, Asai Kum Ting Bang Lingai Kanthe, Kum Na Katwang Office Staff Nun Re Ni, Buan Gai Si, Lingkai Lau Kanthi Tuna Sa Kani, Manipur Khaw Tamenglong District Hai Ngau Gailiang Mai District Te Tiki, Aniu Ching Lau Tat Me Hai in Thaag Magnabami, Kumna Aniu Ching Mai Guai Horticulture Biak Kahu Gudna, Ting Thai Lingai Khang Nai The, Mi Hai Ri Incomes Ni Gai na lataw puni tuna salaw kane. Aniu goy rating mik khatna Environment Day ngai may ram na ting mik pum hai Environment Day suna aniu tung kanditi hai ngak law bam kho tuna sa kane. Range Forest Officer Joel Gang may ring out ko re but may put thuak hai kagan katui nai bam khang ecological balances kani economic benefits kang sin piu bam kho tuna sa kani aniu Tamenglong mai nun hai thingau hammi thai ram dui ti hai kakai pau suna sin piu ti na pai na ga ye tiki zat bai me thu kaniu tong ram me tu mai khau thingbang dau mut ngam na popi asu lingkai na lo tuan me tan ba me tuna sa kani kamung khau tai Tamenglong Baptist Church tong pastor Reverend Lungda Bawre mai re Bible tuang Lachiam Kore, Numbang Koring Kauna, Kaniting Ta Ragung Tung Ban Siamta, Ngaglo Bam Kang Salo Kani, Kani Rathai Lungang Mai, Youth Director Tamenglong Baptist Church Rui, World Environment Pledge Lalo Kani. Kamung Kautai Chabuan Nun, forest officials, media representatives, Kani, civic leaders at Zu Re Guang Lao Na, Tingao Ta Ngak Lao Kang, Sustainable Livelihood Kani Climate Awareness District Kau, Naibam Kang Lung Ding La in Sam Kani, formal program Loi Kai Migan Kau Chief Case Resigna, Tingbuan Link Megan Nai Lao Kani. Infal June Tarik Janai, IT Road Kangpupi District Biag Lungba Mai Kuki Mai Nam Nun Kau, Tuzang Mai Puat Pang Rao Guangthi to na Ziliangrong News Network social media channel kau hi kanthe. Ground report hilai na IT Road kau lungba mai kuki mai nam mai nunre kongpuk pi tuang Deputy Commissioner kang memorandum dina kazinai metan sinthau lo kang zangwai kanthe. Cham hilai na IT Road biak lungba mai kuki mai nam nunre bukha daw hai essential commodities piu magna gongbam thi tu na sa kani mi taiting meeting mi kang sinsu ba mai essential items kwai hai phungwang in tha kan mai khani naibo mai gwai loi gongkan mai khawri tu na sa kani. Ukhrul June Tarik Janai Ukhrul District Kau June Tarik Janai Sunday Tingzen Khong Thup Makhai Khong Padai Sang Kau Assam Rifle Le Tangkul Naga Maira Pai Bis Nunkak Lat Gai Kan Mek Kau Mai Pui Chi Na Kanai Kabiu Kan The Kum Na Kaniu Goita Ukhrul District Hospital Kau Phungwang Na Raza Obam The Tu Na Cham De Ri Ti Thai Kan The Lat Gai Kan Mai Tai Kabam Kanai Kawi Akhadrui New Haven Shokvau Village Don Jurisdiction Lung Kawi Kumna Akhadadrui Fins Corner Shangshad Village Don Jurisdiction Kawi Sunday Kholat Gai Patkan Meitai Rigdai Assam Rifle Battalion Shangshad Tuang Commanding Officer Sunil Singh Ri Zai Me Bang Kawi Tuna protested Kai Bang Mainun Te Ri Sakane Lumnu Mecham Thailai Na Katho Katam Now Long Tuang President Matun Mi Kasardani Assam Rifle Personnel Ri Bailawi Tuna Sakane Social Media Khauti Kugai Kan Mai
video ko Assam Rifle personnel nunrui mai pui nunta lathi charge suba mai haukani khani mi gan khautai tamai ni round azu kap kani tuna sakani New Haven kaupat kan mai latgai mitai mai pui nunrui nu na mai mak na Assam Rifle outpost loba mai khaurui tatpat khang demand sukan mai khauri ye nam mai nunrui Assam Rifle personnel nunta mi tuang lat bam khautai bamma khang zangwai kanak gwangkan chongi tuna sakani Infal June Tarik Chanai, Ziliangrong United Front Rekuki Inpi Manipur Khani Committee on Tribal Unity to a statement that tan nanu ni mak mai indau kan the. Juf tong statement kau inchup mai alat mai thai in than makna phom akhat khang khoi ti mai thiak khai su laupur yo to na stakeholders koi kau sa kane. Juf tong latbam tai KIM le COTU Rekangpukpi District kau mansai gan thum suloi na kai Chennai khani gari kanai mai intau kan metai. Juf ban Kazawi to na khoi tikan metongi Juf thelai na KIM le COTU to claim dai kabam kazi thai mak mai evidence mak mai latbam de to na sakane Kuki communities lungkau issue nai bam mekau Juf ta jai bin good Lau khang karambam the to na sakane Infal June Tarik Chanai Manipur Director General of Police Mukesh Singh Roy June Tarik Chanai Sunday khau Senapati District gongna intau patbam mai lalu lam khau security personnel le civil society organization nunta parira kariu kanthe DGP Terui Manipur Police Strong Officer nunta ariu rai kan metang Central Reserve Police Force Strong officials nunta interaction gan Nai laudat kane interaction tat kai kan mete security situation lamkau ground level inputs tabui nai chu tu mai te thai khang tat kai kan chonge New Delhi June Tarik Chanai Cockroach Janta Party Rai Liang Mai Suna Delhi Jantar Mantar Khau Union Education Minister Dharmendra Pradhan ta resign sukhan demand suna protest ta kai kan the India khau examination system gongtang mak mai azu ariuba mi khau Education Minister ta resign sukhan demand sukan tongi protest ta kai kan mai khau Delhi Police Corporation ti laukan mi khau CGP spokesperson Saurav Das Thunku mai indau kane Delhi's Jantar Mantar khau Protest kai kan metang CGP founder Avijit Dipke Rui, Union Education Minister Dharmendra Pradhan resign sumaksan, hamme thai kata Union Government Rui, lagan maksan protest kai na bampuni tu na sakan the, inbu na Education Minister Dharmendra Pradhan ta zang chanai lungkau resign sukhang deadline ti kan the. Tamenglong ting nai luan, tun ngai bu tarik ta chat kum singnai na chui na charuk, Lau tuan ting riu pni, kalan ting zin ting rai na ye, zing bang ting riu pni. Tun ngai bu tarik chikiu kum sing na na chui na charuk. Lau tuan ting riu pni, kalan ting zing bang ting rai na ye. Mấy cái quay na kinh suy này kinh lâu mi khang ta thuần cô mày in đạo quý. À sai khang thu chom hay khẩu ring ngài lâu thế. In chuan khuang rụ mà khai cây mê gan rúi kinh in giảm đa lạc hồ. Thuần cô thế.